Image for the Ming Tabidi Basumbu Yunam Norada Divine Kono Krumzari Housing Maroiba Pauda Samagragi Ozasing segregate Tobogi Order Hando O Hibiki Matanga Ozasing upon Sanction Cray World Cadet Judo Championship Goal Lower Krabi Lintoi Sanabanda Lupalatarap Sinakray Networking Program with Law Enforcement Agency and the CBO's Ki Hibisigi Matanga Taramama Pantokray Loinana Grace Cotes Academy Amazon Coxon Public School Financial Cray. House of Pausan Pizari. Cabinet awarded Lodona integrated Taukraba Samagraki was Asimbo Amoka Hanagi Matagum segregate Taunaba Amadi Panda Proposal Taunaba JDOs DDOs in the Kangalapa Asi Yaning Day Order Ado Handopio Haina Nasima Pankada Wakami from Sing Chatana Cray. Impal West Zone to Wanda Wakami Pampang Tokray, Nasiki Wakami Pampa Aduga Marilena, Wakami Pampa Aduda, Yawa Oza Komdramp, Subachandrana High, Hana, Center Take Lakpa Panding, Ngaibada, Oza Sing Yamda Kudum Sadaba Pivam Amadelermi, Adubo, Lisangani, Kungi, Cabineta Pastor Viduna, Aikoi, Tahidugi, Julagi, Tang Kulum Doidagi, is that government employees amo in an integrated wiki. Ikang Kongdana, Togla Liba, Order Asi, Oza Singi. Hingnanabagi hak khongawnaba oina thokani masida leidiba oza sing yumkai masamasu thakpa oibana lengana mieng sangbiduna amadi state employees amagom status PBO amadi head of account change tobikanu haina marilenaba amadi lenga ke puning chingselakle masi maileng authority na utang mieng sangbiduna government na aikoi oza singi sigi awana chibating pangbiduna amutang di aikoi ki government employment oibagi chapchap status to Ngan view na hajari masih agak dek kaya di school la ngang like tak cak ba music tai ba di school kaya ama di realize ini am dek kaya di sabak tamu hendak nanduna ngang segi am matiang pang mangam jaga ni ada government ni yang terjun dia kau jadi ni segi awak di timbang di mana hajari Amaramda Kongjang ase Porampata Leba JDO John 2 ke office mamangda oza singna chatekeba wakan mi phamba aduda saruk yakiba oja amana hai Cabinet awarded Blogduna episode of Kiba Samakrage Oza Asibo, Directorate of Education SK Director na Mamang Tha August ke Tangtara ni Choida Order Amathokduna Oza Sing Asi Hanagi Matagum Segregate Taunaba Amade Panta Proposal Taunaba JEOs DDOs Singda Kangalapa Asi Yaningde Order Ado Handopio Oza Singe Awabasing Asi Tabidraba Pawa Kongjang Changsangani Haina Pondoke JDO Zone 3 Thawalgi Makata Lediba Ramsa Amadi SSA gi Oza Singna Makogi salary ge head asi Hondopigano State ki head da Adum Thambio Haina Ngasidagi Thawal Mini Secretariat Manungda Lediba JDO Office Mamada Wakami Pampandana Kongjang Sangsin Bahokre No segregation among teachers don't demoralize teachers no change of salary head Amadi equal work equal status Haina Thaba Pleka Chang Paiduna Chatekiba said in protest aduda Saruya Kibi Thabalgi Johnny Executive Vani Polna Oza Sangi demand Ase Pangdre Pauba Chang Siliba Kongsang Ase Hanbaletana Sangsang Kigani Haina Pondok Laki Salibata Sagi Tank Marigi Ahing Nongyai Tang Mangagi Ahing Nongyai Pauba National Highway 150 didn't lambi Ban Tauragani Haina JSA against the missing of Muhammad Achoba Buya Mayungi active member Islauddin Pundrai Mayunga Ngasi Kwakta Sarangpata Pomisanga Unaba Amada Pondokre JSA ki active member Islauddin Makatana Pondokibada Haukiba August Getang Tarani Toydegi Ngasi Pauba Langlan Langzin Amata Kangdana Ledekliba Ukrunda Tabak Suba Charkiba Kwakta Charangpatake Muhammad Asobagi Matangda Government Home Department Achobaki Langla Langjin Putong Nabatasandana Lakli Loinana Chief Minister Doso Memorandum Pisin Cray Amadi Rasa Savagi MP Ininto Laisamba Sana Zawakasu Unazade Aikwegi Morangi Emelega Su Kerak Unaduna
खनबा याबा खनजखरे अदबो पॉजिटिव रेस्पॉन्स अमत लैतबदगी थासगी तांक अमदा कोकता बाजारदा मियांगी ओइबा वकन मिफाम पांगथोक्तुना नुमित अदुदगी पुंग निपुनि पांगे मतम पिजतुना लाखिबनी अदबो पॉजिटिव ओइबा रेस्पॉन्स अमता मरी लैनबसिंगदगी लाक्तबना मरम को ओइरका मणिपुरगी CHO सिंह अमदी नुपि लोक्यागा JSCगा पुना फमिनदुना कुमना खनरबा मतुंगदा तिदिम लंबी थिंगबगे खोंसंग असे लौरपनी हाइखे मांगरिबा मियोय असि पुथोंनबा होटनबदा असौबा सरू याबियु लोइनना मतें पांबियु हाइना JSCगी मैकैदगी हन्ना हन्ना अपिन तौजरी लोइनना करिगुंबा बल्लसिदा फत अफा फत्ता थोलकपा तारगदी मधुसु मणिपुर सरकारना पुगदबनी हाइबा वफम असिसु थमजरी बल्लसिदा अखोई फायर सर्विस मीडिया कांगू मेडिकल वाटर सप्लाई धर्म कर्मगी सरुक खरा कोंथोकजगनी हाइनसु JSCगी मैकैदगी थमजरी वर्ल्ड कैडेट जुडो चैंपियनशिप दा इंडिया के ओइना अहनबा गोल्ड मेडल लौरकबी लिंथोई चनबमदा सरकारना लुपा लाख तारा खुसनखरे मणिपुर जुडो एसोसिएशन अमदी मयाई लंबी स्पोर्ट्स एकेडमी मयांग इम्फाल अनिना सिंधुना एकेडमी असगे हॉल दा पांगथोकपा लिंथोई ओपगे थरमदा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंदासना हाई लमदम असिगा चनबा मसाना सिंह सपोर्ट तौदुना सनरेशंबो प्रमोट तौबगा लोइनना लमदम असिगे अमदी इंडिया के माई हेना पुरक्पा ngamnanaba अखनबा थौरंग सिंह लैंगांग पाइखल्ले लमदम से इंडिया के ओनडी स्पोर्ट्स के पावर हाउस ने खंगनरिबनिना लमदम असितगे थोकलपा सनरे सिंहबो आइखोई पुंबना पुंगलिंग थौगपा मथौ ताइ फोंदोखे थौरम मदुगा मरि लैनना गोल्ड मेडलिस्ट लिंथोइना हाई असुमना मियामना आइबो ओबिबा असिना तुंगदा लाकदबा कैरियर हेना मिंगजत पुरंगपगेदमक्ता निंगनबा लेतना अंगंबा थाकता होनदुना मियामना पीरिबा सपोर्ट अमदि थाजबा मंगलोई हाइन फोंदोखे ngasi thorong maduda MSPDCL ge chairman MLA T Robindro Singh Manitko ge chairman MLA K Robindro T Fulent Maite Director Youth Affairs and Sports Francis Marvin Resident Director Sai NERC Impal Amati Bizoy Koizamna akanaba mitunglen amati thoramapo aina saruyakhe Ishwarna Hiramanida Yamna hena Prithibida masak khanghanaba pibirami अमना अखोगी कला अमसुंग संस्कृति अनीसुबदना अखोगी स्पोर्ट्स दा अदना भारत ता लैरिबा प्रजा पुंगनमगना अमसुंग पृथ्वीदा लैरिबा सानरोय पुंगनमगना मणिपुरबु शानाबदा सखंगबा अमसुंग इंडिया की स्पोर्ट्स की पावर हाउस नि हाइदना अखोई मणिपुरबु खंगनरिबनी Holistic Vista Substance Use Disorders Treatment Center na Sinduna Networking Program with Law Enforcement Agency and CPOs Hainamington Bataramba Ama Ningtamsa Karung the Labor Center as a gay program hall upon Tokray. Taramatuda Impalwas District SP KSH Sivakanta Holistic Vista Substance Use Disorders Treatment Center Gate Pungsnadi Lalit Sapam Amadi Working Women Group General Secretary Hizam Ranjitana Matangsina Atoiba Mitunglen Tarumapu Amadi Akanaba Mitunglen Oina Sarugake Rehabilitation Center Asagi in Matsingna Sarugyaduna Pangtokiba Tarampa Aduda Impal West District SP KSI Sivakantana High Tahi Taramangada Kontrapa Manung the Labor Lamdam Asige Naha Ayamana Nisha Seasonare Drangna Society Asige Tungi Yumbi Oigatariban Hasing Nongmanumagi Laksilapa Asina Aikogi Tungi Mironda Kari Oirapa Yabage Haibasi Mi Piningai Oide Rehabilitation Center Asida Lying Bagi Kudong Saba Lodibasingna Course Asige Kanaba Lauraga Nisadake Laptona Leraga Map Apaba Mi Amamam Oinabohanasi Rehabilitation Center asidagi thokraba matungda nisa sizinaba toklaga nisa sizinariba sing nisa gi ipakdagi kanbada mateng pangbiyo hainasu KSIS Sivakandana phondoki Tharomaduda Working Women Group ke maiki dege center asagi inmate singna sizinaba bed sing center asagi official singda khusinake Primary
societies as multi-purpose cooperative societies and are working as deposit mobilization agent of the State Cooperative Bank haiba hiramda nomagi oiba training program ama Nawad Manipur Regional Office and the Cooperative Development Fund for Comprehensive Support Plan ke Miang Makada Institute of Cooperative Management Impal and Manipur State Cooperative Bank anina sinduna More 1 number 9 da leiba Langkim Hotel ge conference hall da pangthokre ngasigi thoramda Ranjit President Manipur State Cooperative Bank Joy Chandra Director Institute of Cooperative Management Bidesori Devi Branch Manager MSCB Kaksing Amadi Thangkholund President More Area Lamsna Sarvyakhi Tharongi Sarukama Oina More Area Lamske Kangalaba member Lomi Kuntrani Doida Kisanda credit card ke Makada Kharif Launch Manipur Cooperative Bank na beneficiary singda panganki Malingi Piamna organic potok pamnarak iba loinana organic farming da changset liba asi lamda masida so organic estate oinanaba lomi singna honaba matam oire haina MSPD alge chairman MLA Tongbam Robindona Phondokre Bharatiya Kisan Sangha Manipur Prana Sinduna Go Adhare Kheti Area Mukta Manipur Chemical Free State Haibathimda Balaram Jayanti Usab 2022 ICAR Farmers Hostel Lamphepata Hogdokladuna MLA na Hai Malingi Mapam Singda Organic Potok Putoraknaba Honakre Lamda Masida so Organic Estate Oinaba Tabak Tauram Kea Ama Baikalagli Masida Lomi Singnasu Tawai Haksang Yauna Lamdam Acid Su Organic Estate Ama Oinadaba Honabada Atawa Taudang Abaloviu Kuzengo Oiba Har Tilat Hidak Seasonabana Mioiba Aikuida Pidak Liba Kudong Tiba Asidage Aikoi Pumba Ngaltunaba Honeminesi Organic Farming da Mai Onselese Hanapong Okay Ngasigi Tharamba Duda and Gojendra Singh, Director Department of Agriculture, Dr. I. Megachandra Singh, Joint Director ICAR Manipur Center Lampel Part Amade and Indu Boshant, President BKS Manipur Prana Akhanaba Mitunglen Amade Tharamapu Oina Saruyaki. Malingi Pachidi Legania, Puri Pamare, Adona, Hariba Team Si Hariba Message, Iram Manipur the soup. Aku Manipur lady ba launi farmers na myam chingda ko na hai pasiki team chiki artist mun khangal laganda aku idam da Manipur su aku gi organic farming state ama oina bai na ko kanna hona jabani aduga sai sa aku gi India gi lady ba state myam se manung da ko gi north east ki manung da lady ba ko sikkim maybe state si organic fully state aina ama declare to re hai ba su myam ko khang ya dana Ladiba Manipur ki kajin ko ladiba farmer sing myam sibu khana kaulakanda akogi iramda Manipur sisu organic state ama ohenna bada akoi punna khosamna chamina si haibigi adumba pangtok pang Run up to Teachers Day Hainamington by event ama Manipur Public Skunda ngasi Koirengaida BSF head office na sendona pangthokre Hairiba event asi Mairu Shinda BSF Hairiba asagi matangda achievement contribution history visions benefits amadi recruitment processing ge matangda inkalagleba Mairu Shinda khangalaga lebak asibo ngak senbada aware oina papangtopani haina sector headquarter BSF CI Ops Deputy Commandant Apondokre Tharomasida Commandant ADM SIs Lekhendra Singh SHMC Vareyue AC Ops Subordinate Officer Mahila Subordinate 2 Amadi Mahila Constable 2 Yauna Atopa Rank Personnel Tarana Sarubyaki Special invitee Oina Manipuri film actor RK Somanendo Elias Kaiku BSF retirees 13th Manipur Public School ge Principal Skudasige Oza Amadi Mahiru Shiksu Saruyaki Mapung Mari Paraba Manaba Gender ge Mioy Ani Mari Lainaba Yabage Section 377 Judgment Pikiba Asi Chahi Mari Shubage Ningsung Kumont Ngasi Ya All Center Space Kurai da Pangtokre Tharamduda Imphal SK DC Daina Kumantemp IAS Social Welfare Manipur Director Ngangom Utam Yauna British Deputy High Commissioner to East and North East India Nick Law Ya Olge President Sadamp Hanjabamp British Deputy High Commissioned Kolkata Gi Miyosing Susaruyaki
Panbayabadi English ngane taranipangi September gi tang tarukta section 377 judgment asi lauthokibani. Today is a day to celebrate India ending the outlawing of same-sex relationships. India, one of the world's great democracies, India soon to be the most populous nation on the world, giving a public demonstration that it loves and it values all its children equally. International Monetary Fund IMF na chahi mari ki matapituna $1 billion 2.9 Sri Lanka da pibada ayaba pikre. IMF amasung Sri Lanka authorities gagi marakta chayol ama wari sanaraba matungda ayaba adu pikibani. August ke tang kunmari dagi September ke tang ama phawba lebaka aduda Peter Brewer amasung Masahiro Nozakena luchingba IMF mission adu leirakibani sampamasana sentungi phibam yamna sotona lediba lebak Sri Lanka bo sengapada mating oigani haina IMF na phongdoki. The Cabinet Committee on Security CCS na Desas Mark II project ayaba pikre prototypes flight testing amadi certification designing and developing tauduna Desas Mark II fighter jet samganaba CCS na lupa crore lisang taruk chamanga ke sempam sanction taukre sempam asi Hindustan Aeronautics Limited ta hanana pikraba sempam lupa crore lisagani chamanga ke mathakta pigadabane Desas 2.0 the powerful GE F414 engine in the 98 kilonewtons thrust class hapsengadore hausakoideba tont ahum puba ngamliba asiga changdanabada sengakadariba asidana tont mari di puba ngamlagani IAF chief year Chief Marshal VR Chowdhury da haikibada yakrab asi atobada Indian Air Force da hapsen bayana naba stakeholders singna honakadabani haiki hausik sanabagi pawda FC Yaisa amadi kaksang football club anina sinduna Yaisa Sport Arena kaksang da sathariba first district level school tournament 2022 ge semi final match sing ngasi sanakibada mai paktuna Grasscotes Academy School A amadi kaksang public school financial krai tournament asigi ngasi sanakiba ahanba ground ge semi final match ta Grasscotes Academy A amadi Ima Mahikont A anina sanaki maduda match ki abiba matamda tim animak thoinaba ngamdabadagi penalty kaunabada Grasscotes Academy A na Ima Mahikon po panjan 33 maithiba pikhi ani suba semi final match tana kaksang public school na Padmaratna English school di po panjan ani sunyo da thoikhi tournament asigi final match lagliba September ge tang mari da sanaragani match asi sanadringai maoinana thaurangi sadukama oina nungthen pung ani makai tabada FC Yaisa kaksang amadi Z5 Hairoka adiki barakta exhibition match ama sanagani madudagi dance performance utpagaloinana second Manipur Olympic Games da saduyaruba netball team da certificate chingyan thokani madugi matungda Grasscotes Academy A amadi kaksang public school aniki marakta first district level school tournament 2022 ge final match sanagani hausik aroibada maroiba pau amana pizari Samagra ke uzasang segregate tabagi order hando o haibiki matangda uzasang aponglang sangchingkrai World Cadet Judo Championship da gold lower krabi lentoi sanambamda lupa laktarap sanakrai Networking program with law enforcement agency and the CBOs ki haibisigi matangda tharamama pangthokrai loinena Grasscotes Academy amasung kaksang public school financial krai Image PAODAM asigi matanga sida loichare meng tabiri basungba amuka hana group sari